kabuye kanje ni keza pe enda na ukarore enda na ukarore enda na ukarore enda na ukarore ni keza pe. Yes, ndongeye ndabasuhuje abana mwese mukunda makuru kibana. Hello, ni ya nshuti yanyu Uncle Denice ni mwumvishero naryo zuru ryanjye tugenda tuganira. Nongeye kubasuhuza ndetse naryo turi kumwe, ntago ni njyenyine, ndi kumwe n'abana bari ruhande rwanjye. Ndagira ngo batwibwire, kamere ibumoso bwanjye, umwana uri ibumoso atwibwire. Wakibwira abandi bana badukurikiye? Amazina yanjye yitwa Gatesi Credo Evariste. Aha, Gatesi Credo Evariste. Afite amazina ngahe? Atatu. Abana muzi kubara? Murumva ko ari atatu. Gatesi Credo Evariste. Yego. Arakoze cyane rero Evariste. Reka twakire n'undi mwana uri iburyo bwanjye atubwira amazina yiwe. Mazina yawe? Yitwa Kami Obe Junior Bravo. Aha, yitwa Kami Bravo Obe Junior. Obe Junior. Abana muzi igifaransa? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait le matin? On avait préparé la bouillie. Vous avez préparé la bouillie? Oui. Il fallait m'amener même un gobelet de bouillie. Non, non. Non, non. Toi, tu manges chez toi, non? Hein? Tu manges chez toi. Je mange chez moi. Tu manges? Je mange chez moi. Est-ce que chez vous, il n'y a pas les visiteurs? Oui. Il n'y a pas. Il n'y a pas? Oui. Mais comme vient de dire qu'il y a les visiteurs, je peux venir vous visiter et partager la bouillie et à boire et à manger. Et tu peux venir? Ah, je peux venir. Merci beaucoup. Je vais venir, mon enfant. Ah, abana mudukurikiye. Urumva ko? Tu vas venir. Oui, je vais venir. Abana badukurikiye twari turi kuganira mu gifaransa. Barambwiye ngo bazaza. Mwari muzi ko nanjye nzi igishinwa? Nubishe muzi igifaransa nzi igishinwa. Mbabwira igishinwa? Chimichanga. Nyamirambo. Kimihurura. Kwa Isiyaka. Yego. Murahazi? Igishinwa umva nakivuze? Kandi shino. Indimi zose rero ziba ari nziza mwabana. Uyu munsi rero mudufitiye iki hano muri makuru kibana. Abana turi kumwe hanga wombwiye ko mu rugo ngo mwatetse igikoma, turaganira mbwira ko uzama ku gikoma, sibyo? Hanyuma rero kuri icyo gikoma, kubera yuko unyemereye igikoma, kanange nguhe igihembo, nawe igihembo, ariko nawe ushatse izuru ryanjye tugenda tuganira nawe warikoraho ukariganiriza nta kibazo. Aha. Nanjye. Aha. Abana nawe ushaka gukora ku zuru ryanjye? Uncle Denice numva ukuntu riganira. Ndari gutuye tugenda tuganira n'izuru ryanjye. Rero aba bana bose turi kumwe batuganirije neza cyane. Reka noneho mbabwire nanjye iyi nkuru, sibyo? Ego. Muvuge ngo aha, murakoze cyane. Inkuru uyu munsi rero abana mbazaniye y'aba bana turi kumwe ngaha ndetse n'abana badukurikiye ni inkuru yitwa Nyiramaritete. Nyiramaritete. Inkuru bita Nyiramaritete murayizi? Yego. Rero ngiye kuyibabwira iyo nkuru ya Nyiramaritete. Habayeho umudamu bamwitaga Nyiramaritete. Akaba yari nyirasenge w'akana bitaga Mabusane. Akana bitaga nde? Mabusane. Mabusane. Ako kana bitaga Mabusane rero kari gafite bakuru bako bagera nko mu 10. Ego. Bari bangahe bakuru bako? Babiri. Bageraga ku 10. Noneho rero igihe kimwe uwo Nyiramaritete yari yarariye amasambu n'ibintu byose iwabo bari barasigiye abo bana uko bari 11, no kuvuga Mabusane na Nyiramaritete, sibyo? Hanyuma rero birangiye ko Nyiramaritete agenda agatwara imitungo y'iwabo y'abo bana, byabaye ngombwa ko bajya kuyimwaka. Babana bangahe? 10. Murabyumva? Muratekereza ko iyo mitungo yaba arayibahaye cyangwa se yaba arayibimye?
reka dukurikire twumve uko byaje kugenda. Eh, Byaje kugeraho rero abo bana uko ari 10 bajyayo, nyiramaritete b'abana akabakorera ubugome, akabica bose. Amaze kubica bose barangije, haza kugeraho haza umwana bitaga Mabusane. Umwana bitaga nde? Mabusane. Aha, Mabusane we rero arahaguruka agiye kwa nyiramaritete. Ageze mu nzira ahura n'umuntu aramubwira ati rero wa mwana we ugiye kwa nyiramaritete, bakuru bawe bose bashiriyeyo, rero wowe nuhura n'inyenyeri ikakubwira ngo njyana, uzayemera uyijyane. Ego. Ubwo niki bahuye? Inyenyeri. Aramubwira ngo nuwegera imbere ugahura n'igikeri kikakubwira ngo njyana, uzakijyane. Ego. Ati icyo gihe nugera kwa nyiramaritete nibwo uzabasha kugarura iyo mitungo yiwanyu. Ibi. Muratekereza ko wakurikiyeho iki? Reka mbabwire ukuntu byaje kugenda. Nyuma rero hagati aho ngaho Mabusane aragenda, ageze mu nzira ahura n'inyenyeri. Noneho inyenyeri arayibaza ati none se wanyenyerewe ko duhuye ukambwira ngo tujyane kwa nyiramaritete, uzagenda handi kwa nyiramaritete? Ati none se tuzagenda uvuga ngo iki? Uzi ukuntu inyenyeri yamusubije? Inyenyeri yaramubwiye ngo njyewe nzajya mu mufuka w'ishati, asigaye nzagende nihishemo, hanyuma nijoro nze kumurika kwa nyiramaritete umenye ibintu byose uko biri kugenda. Ego. Aragenda ahita afata ya nyenyeri ayishyira mu ishati. Mabusane arakomeza, ageze imbere ahura n'igikeri. Ahuye n'igikeri arakibaza ati none se gikeri kumbwiye ngo tujyane kwa nyiramaritete uzagenda uvuga ngo iki? Uzi ukuntu igikeri cyamusubije? Gikeri cyaramusubije ngo nzagenda mvuga nyiramaritete, yo nyiramaritete bamukwatako, bamukubitirako, bamuhorerako, bamwicirako, yo yo yo. Mabusane turavuga neza kweri, ati ngwino ngwino ujye mu mufuka w'ishati yanjye nambaye. Gikeri arataruka ahita agwa mu mufuka w'ishati yande ya Mabusane. Baragenda bageze kwa nyiramaritete, Mabusane arakomanga. Nyiramaritete arangije yohereza abana be ati ngaho ngwino ujye nundebere abo bantu bakomanga. Umwana agenda arakomanga, arangije azabwira nyiramaritete ngo nimutuga nkomo gusa. Nyiramaritete ngo yirekize. Ego. Mabusane arinjira. Ageze kwa nyiramaritete, nyiramaritete aramaze ati none se uje guhorera bakuru bawe? Ego. Ndati cyane ati nta kibazo, genda hariya bagusasire nurangiza abandi ubisegure. Ego. Mabusane arangije agenda baramusasira araryama. Bigeze nijoro nyiramaritete arabyuka ngo agiye kugenda kwihisha ahantu yakundaga kwicira ba bakuru be ba Mabusane. Abona haracyari kwaka kubera iki? Ya nyenyeri yahise icanye nyiramaritete abura ahantu aca. Ubwo Mabusane yari akiryamye. Igikeri nacyo kiba kirasimbutse kigiye ku mashyiga, kiratangira kirahamagara ngo nyiramaritete, bamukwatako, bamuhorerako, nyiramaritete bamukwatako, bamukubitirako, bamwicirako, bamuhorerako, yo. Nyiramaritete atashye ubwoba arongera asubira mu buriri araryama. Bigeze nko mu rukera arebye ku isaha abona bwakeye, ahita abyuka yirukanka ajya kwihisha ahantu kugira ngo yice Mabusane. Ariko kubera yuko yamanutse n'imbwa ze, ageze hahandi mu rutoki kwihisha, Mabusane aba yamubonye. Mabusane ahita afata abantu bari bari kumwe nawe, baragenda barahatangatanga. Nyiramaritete babohereje imbwa zirasimbutse ziba zimufashe ati tiwe Mabusane we, izi mbwa zawe ziraza zindye, ngwino uzinkize. Tereka da, twe twagiye guhiga. Abana rero mwese iyi nkuru idusigiye iki? Ni iki mwamwumvishe muri iyi nkuru? Yego? Numvishe ko nyiramaritete yajyaga umururumba yicaga abantu kugira ngo atware umutungo wabo. Kugira ngo atunge umutungo wabo. Wowe n'iki wumvishijemo? Inkuru? Isake? Ingurube muri nyiramaritete? Hararimo inyenyeri? N'inyenyeri. Arakoze cyane rero bana, murakoze cyane.
turabasezeye. Inkuru twigishije gukundana kandi ni byiza kugira urukundo. Bayi, murakoze cyane. Ikiganiro makuru kibana ngende Uncle Deniceni kandi turabakunda mu nkuru z'abana n'ibiganiro by'abana. Bye. Bye.